Gikuyu augire githomo nikio funguro ndaraca ya meria gigukiria kuma okia-ini no kumana na mihinga itiganite ya muturire ti andu othe mahotaga gukinyaniria gikiro kiria mangienda gia githomo. Umwe wa mihinga no ni garama ya kibeca kuria ona thengia gukorwo githomo kia muthingi gitikoragwo na marihi ti andu aingi mangirahotire kwigwatira githomo gia secondary hau kabere mbere ya thirikari kunina marihi ma thukuru cia secondary cia kuinuka kwambiriria mwaka uyu. Esther Mugwanga kuma itura ria Sipande kaunti-ini ya Kakamega ni umwe wa aria mahimbiirie mutaratara wa thirikari no na thengia ya ukuru wake agetikira gucoka kirathi anore tobo. Nikiwa kama mchungaji nimekaa mahali hapa muda wa miaka 3. Tangu nikae mahali hapa nilikuwa sijafikisha my target ya maisha. Sikuwa nimefaulu katika masomo. Esther wa miaka 40 na uria ni nyina wa ciana 4 augite akoretwo akigeria gwetha mieke miaramanu ya kugacirithia muturire no kumana na wagi wa githomo ona kanitha-ini kuria atungataga kuri ikirwa atetikagirio cia uhunjia. Yeye akiwa mchungaji kuna mambo ambayo anahitajika awe nayo, qualifications fulani. Hakuwa amefanya secondary, kwa hivyo akitaka kufanya kazi kwa shule ama mahali popote kila wakati inahitajika hiyo cheti ya secondary. Hihi muthuri wake Esther Mugwanga uria niwe raruta mawira ma mucii niguo kuhe mwendwa wake mweke wa guthoma ayukirie ndeto ino na njira ihana atia. Akienda shuleni inabidi majukumu ambayo yeye kawaida anafanya kama mke wangu nikaweze kuyatekeleza, nichunge ng'ombe, nioshe vyombo, nikaweze kuwaandalia hata chakula wakija jioni. Kuringana na mwalimu munene wa thukuru wa secondary wa Sipande kaunti-ini ya Kakamega Okelo kuria Esther arathomera ni arataririo ria murutwo wake uria mukuru muno akoretwo agika ari thukuru. Babu anakaa hapa karibu na kanisa la AIC Sipande. Kwa hivyo kufika shuleni sio shida. Wanafunzi wenzake wanamheshimu kwa sababu yeye ndiye amekuwa pastor wa shule yetu kwa hii miaka yote tangu hii shule ianze 2012. Esther uria kioneki giake ni gutuika muhunjia munene na muthomi wa dini matuko-ini ma thutha ni aratariria mamwe ma mathina maria akoretwo akigerera kuma acoka kirathi. Napenda kunywa chai na escort, napenda kulala naamka muda kama nimechelewa, lakini imebidi ya kwamba niamke mapema saa 12 niwe malapa shuleni sawa na wanafunzi. Nakula kideri kwangu, lunch time nabadilisha meal, lakini leo hii shuleni napata kwamba nitakula kideri tu mpaka. Wirutiri wa Esther gucoka kirathi yona thengia ya ukuru wake thutha wa thirikari kwambiriria kuheana githomo gia secondary gitari marihi thukuru-ini citari cia gukomwo ni kionania kia nyoto ria andu aingi makoretwo naguo wa githomo no makaga mweke wa guthoma. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani.